Kikubor nakaslem jong unongsan Hima. U MLA ka Kongres, wamikmat na West Shillong Constituency, ba Mahindro Rapsang. Ulapan pau kajing bom Sngewiahap, ya kajing Shimrai kerki, ka Sorkar Pynbna Kynsan, ya kajing Kangdam ni lockdown, ya ka East Khasi District, klem da ipor ki Paidbah, bakin tit kinpet, ni banam penlam na ay, ya kimar kimata jong kinam di, kamtam kimar mapur. Ulaong, bakum u MLA, badon ya kajing kikli ya ki Paidbah, hajing isya ka Sorkar, kalau dewan aipor shisngi ya ki Paidbah, makin penkre ya ke jizun kambaro. Henry kane kajing le kalong kumbaka Sorkar, kam perkatsyu ya ki Paidbah kabayam hakabalasngi. Kane ka lockdown, kan trekam na du ka prabaje janmit jong ka santarek menta ubnai jamang araja rapuai. Hadu ka chutarek uju ubnai, kumshi benta banyada na kajing pursdet uneuklam COVID-19. Long blame long wah. Karena buat pikir tentang nomor bah Sorkar kalau super benar kesan-kesannya kalau lockdown. Paidbah kila keluar lot. Tikumway UMLA ke jadi itu pi. Kaya ini juga kalau bau Paidbah lah keluar lot wilayah pendek kesan bagai benar baik bah lockdown. Kalau nggak bagian betul Paidbah tempat pengkret. Bagian hit di yang hasil kematasan sini. Ulang di dia buat flow di jor be ewa wala mar kedas utlut kena konstitusi so kami bantu benar kesan-kesan sistem asinda model iPod ni iPod ni ingin pen leno kalau lockdown lalu Ktah tu pelba iPod kre unong wara mar ula pen kre unong wara mar pot mentang kado ala dapat mana berdiri sai jur lo unke unko itu kan berdiri sai nem lo tu kum so la beralimpir orang buat mentakan so buat orang perlu kedai Indo bukan Hei dekilap sebenarnya lupa ke kini mana kasi long bang Sorkar kalau dia memperhatikan dia mencuai lockdown besar ni kedai jangan tu di nomor bah ki Sorkar kena benar ong bahadu sporterik mo dapat dengan area di balai rai ke kumpi UMLA balai ke Sorkar ke super benar kesan-kesan rai rai ke jing aku milung tip di nomor yang kesan ya ke lockdown number 1 balai kalau ba Paidbah pun kaya kedai entasan sini makin lockdown dan bam dan takit Russian menpati orang pun kai ber kedai kumkinong dijing di bukti mo nga pala in mamlin natip ayo hat kalau mo ubrio mo piliw la wara ujur la wara uswa la wara kado la depot bentar su announce lockdown masal nyali ide sa ike kedai kemar put kalau kai jing kan perkat ya kibubun balang hindi tangi ki Paidbah ba ti dawa bendu pa mayen bat kejuru ya ki nongdi ki pendiang ya ki Paidbah kan yoban kan perkat ya perkat dia lagi mo apa ya sih pak beli sini itu ngaku membeli ni konstitusi benar kan no pos polisu kan pos pakol ban ni Paidbah staf bang nilai kuno pacing parti Ktah coba dengan Ktah coba kesan lesanya ni tahu sini nilai kuno try minta ni advance try long tak dan kiki ni bukan sih try kadang kejing ni nomor ba matangi ong ba ngiting yu COVID la dalong kumne ke kejing idu pi kamtam kitong yang bodok dapat kre ya kabam ang kejing kalau bangi bakal Sorkar kan penkre bro kata ki Bara ka penkre lupa bro sistem wilayah penkre mentas arbanai kamdon di penkre ternyata kan ika kedai lalu berai march macam sistem kelas penkre abyang snal abyang nilalong ready mentapa dalam wan Kynsan kami ke yung ngendon pisang ngendon sai lo kan Sorkar kan penkre macam orang Lada ka Sorkar kalau penkre lalu sistem umpama arah Februari Mengilap penkre, ngilap pulut kata kurur, ngilap pulut sos pak kurur, namun tahu COVID, namun datang. Saya kita ingin pulut berapa? Karena sos pak kurur dia pulut,
Oi. Mungkin problem ni mentah itu nanti kita. Nagau ko soal kalau perlu sospak kan nama tak bagi kuni kubet. Ini problem mana kan ni? Tinggal semua bakal timbul kepisah jom Paidbah. Kami sudah habat ke itu jenis tinggal lah tak bisa mentah. Thì cũng MLA ba mikmat na is kasihil mo kasi long lang is kasihil. Pisi hap an sukhang pen bai ba jok is kasihil. Ngam habi terbaik quick district ila pli ya. Play. Ngam Sngewiahap kan kejikang kesan jom Sorkar. Dari jom pekat dengan Sorkar. Oh. Kata dari jom pekat dengan Sorkar. Bagi ke kantan is kasihil dari suwi jom kantan dari jom pekat dengan Sorkar. Jadi jom Sorkar. Long sini dia pekat suara lah kerana itu sulit lah kali so tahu dari Paidbah berjenjang ni konstituensi ni Paidbah berbela Paidbah tak pun dah itu start semua Teman mok to ingin ni lah sebala akbor nak mengiran ni lah ini lah dari Paidbah aku apa lah nak ni di setengah tahu moh Insyaallah boleh beli bahkan biangan dia ni no Tak boleh sebut. Ya, tak.